नोबल वॉइस ना मयाम बुतराम नोक्सिन जबगल लोइनना ngasi gi episode chida Israel na Iran da tawkhiba attack ki pautam mayam gi mafam da khotol tamjari lobirasi October tang amada Israel da Iran gi missile attack ki response ta Israeli military na ngarang haukiba ahing da strike cha thaduna Iran da chawrakna 20 sites ta hit tawki strike asi Iran gi missile puthok pham da surface to air missile system da amadi atai atopa defense capabilities ki mathakta Israel na day of reckoning hainaming thonba operation asi chathaduna Iran gi October date 1 gi attack ki response mapung fan pangthokre haina Israeli army gi spokesperson haiki Iran gi Ilam Khuzestan amadi Tehran province na chingbada leiba military base sing da Israeli strikes na target tawki limited damage thokhan kiba Iran gi army na claim tawki aduga Israel na Iran da amuk hanna karigumba attack sigi retaliation tawraklagadi madugi response tangai fadana tawgani haina warning su tawrakhi aduga hanadagi hena atopa target su tawgani haina makhatana pankhi US ki National Security Council gi spokesperson na hai Washington na makhoi gi chungsin na palebak ki strikes pu hanadagi khangi aduga makhoina Israel gi operation bu exercise in self defense ni haina describe to kanda makhoi di maduda participate tawde haiki Israeli authorities na country gi airspace pu local time gi morning 8:30 for close tawki but citizens sing the state of alert ki notice issue tawki Israel na Iran da strike tawbadi magi duty to respond gi part amani haiki Iran da Israel gi retaliatory attack complete oikre haina Israeli military spokesperson Daniel Hagari na confirm tawki aikhoina Iran gi military target sing da chapchaba target attack tawkhre aduga Israel da piramba threat punamak loisin kre haina Hagari na magi ex-post amada pankhi karigumba darkar oiba kanda Israel na makhatana strike tawbagi damak sem sare ready da leire haina Iran gi government da Hagari na amuksu warning pikhi ahen ba target sing su select karamna tawgani aikhoina madu phajana khangani aduga aikhoina darkar gi tungina maduda su strike tawgani masidi senglaba message ni kanagumbana Israel da threat tawraklaba madugi mamal chawna pigani haina Hagari na makhatana pankhi Iran gi military na hai Israel gi strikes na province ahum da leba military base singda target tawki Ilam Khuzestan amadi Tehran province da leba ki military base singda Israeli attack na target tawduna limited damage thokan kre haina Iran gi military na confirm tawki state television da Iran gi armed force tagi thorakpa statement dubu launa pathoki maduda attack ki site ki image ti amata share tawkhide Israel gi strike na yamna sokhan gadaba damage singbu Iran gi air defense tanga thoktuna thokhiba damage pu lik than ki haina Iran gi military na claim tawki Iran gi missile puthok phamda attack tawki haina Israel gi military na claim tawki mangda su pan jakhiu dauna Israel gi military gi senior spokesperson Daniel Hagari na attack ado conclude tobagi confirmation chu pikhi aduga Israeli military gi Arabic language spokesperson Avicii Adrina hai makhoina chathakiba operation days of reckoning gi mingbu details ta panbikhi Adrina hai Israeli aircraft punamak magi base ta safely halakhi Iran gi missile puthok phamda Israel gi intelligence na guide toba air force aircraft singna attack tawki Iran gi surface to air missile system amadi atai atopa air defense capabilities singda su attack tawki Israel gi raid adu complete oikre loinana magi objective singsu fulfill oikre haina Adrina makhatana pankhi aduga chawrakna local time gi morning 5 am da Israel gi attack punama complete tawki somda amuk Iran da attack tawringai kanda Israel na Gaza amadi Lebanon tasu Israel gi attack leptana chathaki kaya ta sathirba jatna makhoisi masing dilikpa amadi yamna pikraba laibak Israel gumbana ngasi makhoina asuk yamna ngambase malem gi mi punamakna ngatabadi ngamloi in fact makhoi malem gi mi ataitegi itop topi makhoi yamna hona kanba nomba kanba tumba chabagi matam khangdana makhoi gi target puta hana phangnaba hotnaba adugumba jatni aduna makhoi lam khudingda malemda ayamba hiramda makhoi tana mangjil thaduna chatli aikhoina uba fangani
मालेमदा ख्वाइदगी हेना नोबेल प्राइज फंगबा मीगी मसिंग अखोइना थिरुबा कांदा इजराइल दना हेना लेरंबा सोइदना थेंगनबीगनी इजराइल की मिलिटरीना ईरान की मफम कयादा पुंजा कयादा अटैक चथरिंगै कांदसु गाजा अमदी लेबनान दसु इजराइल की डेडली बॉम्बार्डमेंट सु कंटिन्यू तौखी नहान फ्राइडे नमित्ता गाजा पुंबदा इजराइल की अटैक ता 88 पैलेस्टीनियन सीखी मदुदा खान यूनिस की रेसिडेंशियल बिल्डिंग अमदा अंगांग 14 गा लोइनना मियोय 38 सु सीखी अक्टोबर 23 दगी लेबनान दा चथरकलिबा इजराइल की अटैक ना हौखिबा चेवल खरसिदा सीखिबा मीगी मसिंगा कोनना 2634 सुक्रे हाइना कांट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री ना नान फ्राइडे निमित्त पनखी अदुगा नान फ्राइडे निमित्त लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री की अकॉर्डिंग हौखिबा लेटेस्ट 24 आवर्स दा 41 लेबनीज सीखरे अमदी 133 लेबनीज ना सोखरे इजराइल की अथॉरिटी ना हाई वार ना इजराइल बु हेना सेफ ओहली अदुगा वार बु कीबा लेबाक सिंगदी मीने अटैक तौरकनी खंजदुना कीदुना लेजै इजराइल की माइगेते लाकपा स्ट्राइक सिंबु मायोकनबगी रेडी दा गाइदुना ले हाइना इजराइल ना लेबाक के नागरिक सिंह दा हाइदुना लाकली लेबाक के नागरिक सिंह दा हौजिक की इजराइल ना चथरिबा लानसिना इजराइल की तुंगी पुनसिदा मतम सांगना सेफली लेबंग मल्लकनी हाइरी लेबाक के नागरिक सिंह ना इजराइल बु यामना खुदोंग थिनिंगाई माइगेदा पूरे हाइनरकपगी मायोकता इजराइल गवर्नमेंट ना मखोइना ngamba पुनमक पुथोक्तुना मखोइगी होमलैंड बु प्रोटेक्ट तौबगी होटनरी हाइखी इजराइली सिंगना अखोइदि लाकदब पुंजा सिंगदा करी ताबा फंगनी हाइबदो बाउंड ओइदुना गाइनरी सिनी ngasiगी एपिसोड सिदा इजराइल की अटैक की मरी लेनबा पौदम मयाम मफमदा शेयर तौजबा मयामना वीडियो सिदा करी मोटनो कमेंट सोइदना थंबियु अदुगा वीडियो सिबु पेनबिरगदी लाइक अमदी शेयर कोबिगनु लोइनना चैनल सिबु हानबा थेंगनबिबा ओइरगदी सब्सक्राइब तौसिनबियु अमदी बेल आइकन दा क्लिक तौबिदुना मथंग मथंग लाकदबा इन्फॉर्मेटिव ओइबा वीडियो सिंग अदोंगी मफमदा सु फंगनबियु।